جیای شنگالی Evde radyoya denge gele. Jinavên Danûçiyan a radyoya denge gelden başkodarên hêje îro heftê Nîsanê 2025 duşemli Brükselê saat 13 lamede çarde em din nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêk çend ser nûçeyên me. Ömer Öcalan qala hevdîtin a birêbera porê kir. Kariyan Westerheim got pêwîst e Birêz Abdullah Öcalan dem dest azad be. Hesedê civîna xwe ya asayî li dar xist. Operasyona li Kampa Roj berdewam dike. Dubareden başkodarên hêjên dest bi berfirêya nûçeyên xwe dikin parlamentereden Parti Ömer Öcalan hevdîtina dawî ya Sûyeka adarê birêbera porê ji rojname yeni özgür politikaya re parve kir. Ömer Öcalan diyar kir ku rêbera po bi kêm derfetan hin televizyonên Tirkiye dişopîne li wê derê hin tiştan dixwîne û dinirxîne. Her wa têkildarên nirxandinên siyasiyên rêbera po jî got paradigmaya ku Birêz Öcalan destşan kir xwedî perspektîfeke welê ku 100 salî dikare birêve bibe. Divê herkes bi vê perspektîfê lê binêre. Bêguman di siyasetê de li rojhilata navîn li Tirkiye siyaset li ser tevayê de meşandin. Ömer Öcalan di nava axaftina xwe de balkişan ser peyamên girîng ên rêbera po li ser siyaseta demokratîk û ji divê vê peyam ragihan. Divê mekanîzmaya dewletê bi vê ciddiyetê nêzî pêvajiyê bibe. Sosyalîst bûn tê wateya civakbûnê, civakbûn jî tê wateya meşa biger re karkirina biger re ye. Divê ev yek bi ber bê afirandin. Em bi hev re jiyanê ava bikin. Jiyana demokratîk civaka demokratîk ava bikin. Ev rê zehmet e. Divê ku demeke dirêj dewam bike divir de em ê bi qasî ji me tê tevkariye bikin. Ömer Öcalan bersivarê berapoya derbarê fikarên gel ên têkildarî pêvajiyê de jî peyamê wî bi vî rengî ragihan. Gel maftare, rast fikire bi vî rengiyê lêbelê ez hêviya xwe diparêzim. Ji bo ev pêvajî birêve biçe çi ji destê min tê ez ê bikim. Ömer Öcalan da zanî ku rêbera po girîgiya rêxistiniya gel destşan kiriye û jê re wiha gotiye. Ez Yaqîn welê me ku biçim ku derê xwe birêxistin dikim. Ji zarokatiyê ve xwe birêxistin dikim. Ez zarok bûm komeke min a nimê jî hebû li dibistanê komek ji hevalê min hebû. Min li her derê hewl deda bixebitim xwe birêxistin bikim. Kariyan Westerheim got pêwîst e Birêz Abdullah Öcalan demil dest azad be. Seroka Komisyona Balatiyan li Yekîtiya Ewropayê Profesör Karin Westerheim derbarê hevdîtin û banga rêbera po de ji Ajansa Mezopotamiya raxifî. Karine Westerheim dibêje beriya her tiştî divê Rêzdar Abdullah Öcalan azad bibe. Peyamên Birêz Abdullah Öcalaniyê ji bo şereseriyê pir giring in. Heke Tirkiye dixwaze pêvajo pêş bike ve divê şert û mercên xebatayên Rêzdar Abdullah Öcalan biguherînin. Divê pergala İmraliyê ji holê bêrakirin û êdî hikûmeta Tirk gavan bavêje. Hêvîdarim dedemeka Kurd te Rêzdar Abdullah Öcalan pê berdan. Profesör Karin Westerheim derbarê dewamkirina pêvajoyê de jî ev nirxandin kir. Ev pêvajo bêyî azadiya Rêzdar Abdullah Öcalan nepêkane. Nayê qebûlkirin ku lîderekî siyasî digirtîgehê de be. Divê îmkana danûstandin û diyalogê bi endamên partiya xwe re hebe. Ji bo wê jî divê Tirkiye qanûnên xwe de sererastkirinan pêk bîne. Karine Westerheim da zanîn ku Tirkiye naxwaze divê pêvajoyê de aliyekî sêyemîn hebe û dibêje li gorî min divê aliyekî sêyemîn hebe. Tirkiye vê naxwaze û dixwaze vê bi tena serê xwe bike. Lê divê çavdêrek aliyek hebe ku bi îmze û belgeyan pêvajoyê ewle bike. Pêwîst e civaka navneteweyî saziyê neteweyên yekbûyî bikevin dewrê. Karine Westerheim diyar kir ku banga Birêz Abdullah Öcalan ne tenê ji bo PKK'ye û ev peyam da. Ev banga piştevaniya bi aştî û demokrasiyê ya cîhanê ye.
لو جی لگوری من پشتوانیا به پواجوی آشتی ره برپرسیاری هر کسیه. هر کس دکاره برپرسیاری خواه بجیه بینه. آزادی رزدار عبدالله öcalan نتنه جبو گله کرد دهمان دمیده جبو پیگانین آشتی و عدالت آل هره میجی گرینگه. پروفسور کارین وسترهیم درباره تفگر آزادی کرد دیجی و نرخاندنه دیگه. از به سالانه دوزا کردان آجبو آزادی دشوپینم. اف اصرار انرژی و برخودان آوان جبو من بو الهامک. لگوری من آستا زانبون یا کردان لگوری 20 سال بره گلک پیشکتی تره. برای ماسون کورکماز گوت ام آشته که برومت دخوازن ریبرا پود 27 سباته ده بانک آشته و جواکا دموکراتیک کر لهر ده وره او بانک ده نقاش کرن مالباتن کو بدلن گران دانجی نرین خواه پار بدیکن برای ماسون کورکماز فهمی کورکماز تکیلدار مجار آخوی گوت پرسکره که کزیدتری 7 سالن ده دومه هیه جدسپیکا کوماری حتا نا کورت هاتنه انکار کرن و خوستن تونه بیکن گله کورت 7 سالن برخواده ده تویمو ایریشانجی گله کورت لبر خدا گل به اصراره لسر خاکا خوبه جیانه که دموکراتیک و آزاد آوا بکه جبو و ام آشته که برومت دخوازن دوی دولت ارک رولا خویا جبو آشته که برومت بلیزه و جدی نزی پیواجی ببه کورکماز بالکشان سرگاوین دوی دولت با ویجه و خفتنا خواه و حقدان بلا کسک هول نده وی گلی بخابینه هکه دولت ببیجه چکان برده و دمه دوی بنگه هاوی آوا بکه دوی تاوله جگاوین پیواجی آشته ثابته دیگه دور بسه کنه. برسوا جوانان او بکو امی خواه بری خستن بکن جوان دم پارتی جمهوروش بناره برا پو بمش چونه آماره جوانان دیار کرن که مش آماره جی آلیه گل به بجوشه که مزن هات مهم بسکرن او گوتن امی پیاما ریبر آپو یا جوانان ره شاندیه بجیه بینن امی خواه بری خستن بکن و تکوشنا خواه ده چارچوه پیاما ریبر آپو ده بدومینن درباره مشا جوانان ده درباره مشا جوانان ده اندام مجلس جوانان دم پارتی شیروان ساکالlı و جیان آیبار جاجانسان فراخوین شیروان ساکالlı گوت لگل هم وزاقتین جندرمه و پولیسان me paş dagav navet u gihan amare gel em siverge u hilvane bijoşe ke mezin peşwazi kirin jiyan abayraji balk şanser bangare bera pogut me bangare berti hembeski ruji amede hatta amare meşiyan em rasti gelek astengiyan hatenle me paş dagav navet u mele amare rujbunare bera po pirosker ev keliyek pir hestiyar bu emejin haupe ve biber prsiyarek mezin tek koşina xwe bidomînin. Meclisa Leşkeriya Hezên Sûriye Demokratîk Qesedê civîna xwe ya asayî li dar xist fermandarê giştiya Qesedê Mazlûm Abdû endamê fermandariya amade bûn. Di civînê de li hevkirinin bi desthilata Şamêrê peyama taxên Şêx Mexsûd Eşrefiye xebatên alewehî û aramiya herêmê û xurtkirina wê rewşa siyasiya dawî û giringiya pêkarina agirbeστê li seranserên Sûriye hate nîqaşkirin. Piştî nîqaşan rapor beşdaran raporên kar û xebatên xwe yên leşkerî xwendin civîn bigirtina biryarên rêxistinê û leşkerî bidawî bû. Serka daire tekilên derveya rêveberiya Xweser İlham Ehmed tekildarî peymana li Helebê ji Anhayê raxivî. İlham Ehmed destnîşan kir ku peymana li Helebê hate îmzekirin destpêka li hevkirinên ber bi Sûriyaya ne navendî veye û ev peyamdan. Ev tecrübeyeke nû ya Sûriyê ji bo rewşa aloz lê bidawî bibe û koçber bi ewle li bajarên xwe vegerin. Hevseroka daireya têkiliyên derveya rêveberiya Xweser vî bîr dixe ku şêniyên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên Helebê ji destpêka krîza Sûriyê ve bi zextên sîstematîkên rejîma Basê ve rûbirûman û wiha dewam dike. Peyman ji bo şêniyên her du taxan û şêniyên Helebê gaveke pêwîst bû. Ev peyman wê bibe xizmeteke taybet ji bo xelkê her du taxan jî. Li gorî peymanê bi evleya her du taxan rêveberiya wan xizmetguzarî nasnameya çandî û siyasî bên parastin. Em dikarin bêjin ev peyman di çarçoveya Sûriyeya nû ya ne navendî û pirrengî de pêk hat. İlham Ehmed derbarê erkên hêzên evlekariya hundirîn û parastina her du taxan de jî vê nirxandinê dike.
پاراستن و رزگرتنا جی تایبتمندین جواکی و چاندیین شینیین وان جبو خردکرنا جیان هفوشا آشتیانه مشارکه کرینگه گارانتی جهیزین اولیین کل باجار هلبه برپرسن تخواستن. جبر ویجی ارکا پاراستن هر دو تاخان دوری هیزین اولکاریا هندورین هات کرن. مجلس خواجهی یا هر دو تاخان ده به مجلس باجر را دناوه هفسنگی ده به. به دومداری الهام احمد ده بشه دوی اول هف کرن لسرانسر خاکا سوریه وره برفره کرن و پیکانین. لگوریوان لحف کرنان ایدی بشتاریا ناوا شر نو قدخه و سیویل جی پفچون و آلوزیان تن دورخستن. و تجربه گلکی مجار و دوسیا انکو پیدویا وان بچاره سرکرنه هیه درخستوله. گلین سوریه جه سیاست و آزادیان بپارمان. تولیبون و کورکرنا مینا وان لحف کرنان و گارانتیا وان ده ماده این دستوری ده پیدویه که هفسروکا دایره تکلین در و یا ریوبریا خواسر الهام احمد اشارت به باجارین داگر کری جیدی که هیه که اول هفکرنین برفره باجار افرینی جی بده برخواه وگره کشپرین افرینی لحره من خواه پیوستیه که اف بیمان قناخا یکم جی پلانه که برفرهتر که آرمان جاوی مسوگر کرنا وگره اولا یا نشتجی نفرینیه دانستاندن جبو به دستخستنا و آرمان جی بردوامن ام تقصد دکن که افرین وکا یکینه اکا یک گرتی یا سیاسی ارتنیگاری و اتنیکی یادنا و روژافا ده و ده دانستاندن پیش روژ ده جی اکی گرینگ بگره. هیزن اولکاری هندورین جیم به دست پیکای پیش 5 نیسانه لکامپا روژ آل دیری که که مالباتین چتین دایشلی دمینن اپراسیون که اولهیه دان دست پیکرن. اپراسیون پیش زیده بونه هولدان رواج کامپه او کریارین کشتن هات را گاندن. تکیلر روچن اپراسیون جی فرماندارین هیزن اولکاری هندورین جین لوما سمیر اسماعیل جی آجان سراخوی. لوما اسماعیل واد بیش اویک مورال ده مالباتان هر واد که و پیشیا درخستنا تولیهویان. لوما اسماعیل بالکشان سرولا پیشنگ آجین لباکروشات سوریه اول لگوتنه خوزیده کرد. اپراسیونامه اولهی اثبات کرد که جن دکارن اولهی بسپینن و ده جنگین پر تولیهو ده جی گوهرتنه چه بکن. او آخ بخوینا شهیدان رزگار بویه امن هیلن اولهی هرمه وری خراب کرن. گرلای هپگی هاشیم هاوین گود چاره نیسانی نتن روشبونا ریبرا پویا وکه روشبونا جنو و ویجینه. ریبتی اصلا جواری کمه وندا کریه تشتاکو امش خوابونا خواد در خستینه ریبتی کمبونا و همو تشتانه نو ده ویجینه تایبت جبو گریلا اف تشتاکی پر شنبر بر بچاوه کمبونا نرخانه کمبونا هبونه کمبونا چانده مود کاره بشه سروکاتی کمبونا و همو تشتانه نو ده آواکرین همو تشتانه یعنی وی شاگرد اکی ریبراپ و وی گریلا اکی دخطا ریبراپ ده ام دمشی ده پیکانی نوی ده فکر بلاف کردن نوی ده ام کم دبینن وی که شاگرد وینا مو چه بشه جبو هست وینا بو اوه وینا مو کم دبینه ده آستا سروکاتی داینا فهم کردن و خود آوا کردن چه تشتکو بکه سر ملمه دخطا شی زیلان و شید عگی ده ام وینا پیک بینینه ام خواه هولدان ما هر تن سروی اساسی بکو ام سروکاتی باش فهم بکن و باش پیک بینین سروی اساسی چه دست ما به چشم به خواستن ام سروی اساسی سر خطا شی زیلان و شید عگی سروی شوپه بن سروی هیمی بن سروی فکر و فلسفه بن چد به بلابه به ام خیال سروکاتی آزاد کردستان آزاد ام درجه برنادن خیال کموین نویده ام آلا حواله کو شهید شمانه نویده ام آلا وانا راکن حیانی سرکفتن ام بمش خباتن کنگره تیویا جنه کرد دوام دکه هفسروکا تیو دمر رمزی محمد تیگلدار کنفرانس و انجامنامه کنفرانس جن ویسراخ بیگود جن هم لدیجی رژیمه هم جی لدیجی فیودالیزمه تکوشینه دکنده هر پرسکیلی که جواکی لژیم باندار دبن
جبر و جی هر کنگره و کنفرانس جالی جنان و وریل دارخستن خودی گرینگی اکمزنه هر کنفرانس و کنگره جبو پیکانه رخصنی جنان گرینگه رمزی محمد و ها دوام دیگه دستلاتاری دمکی شامی حتی نهات تشتکه کو مروب اره بکه نکریه ده دستورا بنگینیا نو دیجی قد جبو جنان تشتکتونه لگر و جی لیدیج جواک علویان کم کجی تینه کرن رمزی محمد آنی زمان کو بره و بریا خوستر رهات دیتین کو جند کارن ده همو قادن شیان ده جی بگیرن و ها دوام کرد. لجیهان روشه که آلوسه و جن دره جواکی تینه هشتن و ایریشن زایندی تینه کرن. دو کنفرانس ده او مجار و پاراسنا جن خلاص رکه بو. جبر ویجی پیوسته جن هیزا خویا پاراسنه پیش بقیه او جی به فرست و فلسفه جن آزاده دکاره پیک وره. رمزی محمد هری داوی گود دو کنفرانس ده بریار هاتن گرتن کو ده دمک نیز ده کنفرانس جن کرتان نتوی وره پیکانین. دوی کنفرانس که وی جن کرت و پوزیسیون جن و پیشنگی دشورش گلده بنرخینن. جگرتی کریزا دل در بازگیری را گوتن تانسیونت ده رابوی او شاندن قوشه. سویدان آکای ده سال 2009 دلی İzmir hate girtin و جزیه müebbet ele hate birin. Hata nahali gelek girtikahan maya unhali girtikahan Marmara'ya İstanbul'a hejmar nahan te hücreye yek kesle tera girtin. Akay de listeye girtiye nexweşteye beriya be 2 salan gereke bahata berdan lehatan ha 4 caran taliyevi hatiye paşxistin. Akay de 26 adare derakirin nexweşxane kampusi nexweşxane girtike ji akay re gut tansiyonete بلند تبه و دیسا شاندن قوشاوی پشت مالبات آکای های جروشه تبه لمالبات اوراق نخوشخانه نشانه بششککی دندا بششکل راپور نهرین دیار کرن کو آکای کریزادل در باز کریه پاریزر آکای اسرابیلان تکیلر روشاوی آخوی و ها گود جروجا آنین مارمارای حتی نا هفدیتنه ویه به پارزران را ده کامران ده تین قید کرن تیوی و شوپاندن آزیده جی تحلیه وی حاتیه تعلق کرن ده پیواجوی پاندمی ده نخوشخانه که گرینگ آوه که پنجشه جیا لی تیوی وی جی ده هجره یک کسته را گردن او معامله که دجمناتیه هفته یک بره کریزاده در باز کریه لی دما بر نخوشخانه جیره گوتنه تانسولت رابویه و دیسا شاندنه گرتگه لیدما لسر نابز انجامن اکی نشانی بجشکان هاتن داین مالبات هیم بوکو آکای کریزادل در باز کریه اف دش لبن پیکران رومتا مروانیه و معامله که دجمنانیه دوی دمل دز آکای وره بردان داکو مالبات هاوی کاره به وی درمان بکه دسلات شام 21 کسنج سویدیا بردان دوج اندام پارتیا انتماد ایوتانی الدموکراتیا کل پاریزگا سویدیا چالاکه 21 ور او جن جالی دسلات شام و هات کردن لگور سهره سیاست مدار دم دچون را قیدا کو بیشتری چالاکه کره و بری خو سر بن هاتبون گرتن کسر هاتبون گرتن پیش 17 ساعتان هاتم بردان سهره به بیرخس کو کسر هاتبون گرتن دی işkence ره در باسونه لغزای دیری شانده هر کم 44 کسان جیانا خوش دستای اسرائیل پشت آگر بستا جدو مهان دو 18 آدار دل جیری دا غزای جنوب دست پی ایری شکر دانستاندن جبود ریشکرن آگر بستی به انجامانه پشت خرابون آگر بستی بمباردمان و اپراسیونن بجاهی زده بونه بردل که پاراسنا سیویل محمود باسال جاف پر آخوی آنی زمان کو جسبه یک شمه و ور دیریشن اسرائیل ده هر کم 44 کس مرنه کو 21 جوان لخان یونس هاتنه کشتن باسال آنی زمان کو یک جیریشان لطاقه التفاینه یا لباجار غزای هاتیه کرن و دیار کر کو دما کومک جمروبان نزی فرنکه لهف کومبونه ایریش هاتیه کرن و 6 فلسطینی هاتنه کشتن لگوری آگاهین یک کسین هاتیله کشتن زاروکه که 3 سالیه بو ده داخویانی حماسه ده که سال 2007 غزای بو ده سلاتار لخاکا فلسطینه یا که 18 مهن جوالی اسرائیل و هاتیه دور پیچ کرن و هلوشاندن کشترا زاروکان آبزانابون هاتیه شرمزار کرن او شر هلوشینر پشتی ایریش حماسه 7 جوتمه 2023 آل غزای دست بکرن روزنامه عربی
Hizbullah تێکیلێن لوبنان û Sûriyê tevlihev dike. Rojname El Qudus El Erebî behsa civîna awarteya di navbera Trump û Netanyahu de dike. Rojname behsa du senaryoyên civînê dike û dibêje wê zextek dijwar li welatên kendavê bikeve. Eger şerê li ser Gazayê kontrol kirina İsrailê ya li ser Sûriye û Lübnanê nayê rewestandin dibe şereke nû a dijwar dest pê bike. Ev şer jî wê dîrok bandorê li eniya Sûriye û Lübnanê bike. Rojname El Erebî jî behsa civîna wezîrên parastinê yên Lübnanê û Sûriyê ya li Erebistana Sûdî dike û dibêje di civînê de gavên ji bo diyarkirina sînorên hevbeş û zêdekirina hevkariya ewlehiyê hatiye axaftin. Ev civîn di demeke ku li ser sînor tevkar e qaçaxcîtî û aloziya zêde ya Hizbullah zêde bûyê de pêk hat. Rojname El Ereb buha dewam dike. Ji bo serkeftina van xebatan pêwîstî bi piştevaniya nav neteweyê bi taybetî pêdivî bi alîkariya Amerîkayê ye. Dibe Amerîka alîkariya artêşa Lübnanê bike ku bikare sînor kontrol bike. Her wa ewlehiya dewletê pêk bîne û nehêle aloziya li Sûriyê derbasî nava Lübnanê bibe. Belê godan je menûçên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.